If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Ka Bethany Hospital Outreach nong po, kalajam sa kaman, hakaban ajing sakri, hakajing ajing sumar, hakatanyang kondong. Bat hakasito diyan juga tayo, kani ka hospital, kalala ruban pendep, hakasian ka benukong ya ka peritoneal dialysis, ya iwi kelung ibirang sukha. Ya kini kejing ajing sumar kerpang ye kelung lelam ru Dr. Dirani, consultant pediatrician, rengkat kejing dan rengkat ki Dr. Robert Kinas ki belasai yang kasap, hagaban ajing sumar i kelung ibirang pedang kejing stom. Hagazin tok diang, lakha iwi kelung ha civil hospital nongpo lengba ke breech delivery. Ban ini kelung im shimlayam hadian beradat bangka ke bapen i bakala bandon kano ka jingduna ke jingthut. Kumta lapen kit nomor dor ni kelung Bethany Hospital Outreach nongpo na kebenta ban ai ke jing sumar ke bakerpang. Maria poi ha Bethany la ai jing sumar mardor ni kelung ibalayo ke jingpang HIE stage 2 bad ka acute kidney injury. Ki doktor kles log bad ki bahayang bahasam bad hadian bikelayo ke jing menjur kilale ya ka peritoneal dialysis banuweng ki jabo pada ku ni kelung. Haga arpu arterek ujeleo la pelat no ini kelung manit phai sheyeng hadian beladat ban ai ke jing sumar ke bekerpang. Bar hadian stayo habalawan ya lambiang ini kelung bar habalale ektes baper la syam bila kot la khya bha lengba ke jing yo ke jing sumar ke bapaka bat ke bajanai. Te iwan hanen ta dunia kala putri jom play me. Aja bentar sunam i la kelung ka te hasibel stal nampo ka kelung po bakharu jinjar ka jinjar bagi khamyak porang ka te kamta bak mantik la pha yang isane cha ta Bethany hospital po ne jong Bethany dan la poi hande la ingat sumari i kat kemade din sumar la ai oxygen ke drip e bokhai ting la pha ki test ke bokhai ta haski batas hi ka la pau hi ka yo ak report by kelung idan jing tu fly dia the first day kam le yang should treat conservatively I inject ai khot ke inject ban recover yo bini ko yo polai te kadang ni singi bro khoi ka ina le tas shu ma mari ba first day jok tu ga pa kam bha kas sneu tingla asang le mala singi ba padi padam kadam le singi ka jing trekam jong khlai kadang duna bat ka ba how bat ina persang banoi mi pa ba ngidan kam le katas ko ka peritoneal dialysis kalau kum ka dialysis tambah ka per kam jet na ka dialysis ko ba gila hemodialysis te hajing kan jongi ba kimi pa ila ska jong kalong ka ka ko ba gile astali so ba gile ino de posdios ngira ya kino ngijing le ki posdios e hostal ngi jupet so to ikinampang bakini ini banle baki complications nikjima ki ban up la dangi le igni ru te malaki postos ki darki complication ting la patai ki te hadien baki osno it ki complications e bohe bapli kim ju osno ngedeng jingle ki ting ni kong te la ong ki tos chimpor ma phi wat nginde banle assistant ma ngimla banle klam ka version ma ki hiru te onda kila hadit sias ngi la ong hi ban tuma suma ka bala da ke dayu da ka jing dawai tinggal pasang banle sengap kat kum ke dikwa jong ki ta din as na alas ngi ngi ki bakam no shu ban chu am nama kala ki ha ka yu ki waste product no maka urea ba tuya ha ka ma jong ki te ngi ngi ki bala ka ki kan ta ki do jam ba kam tam yu ka khle ba yu khlai ba yu prostamai klung ila wan yu la stam jor hono por te narabi klung stam jor pa te kila rai ban ngom ba ton le yangi te kai kejing e bangi kendu bangi sa se menikong e ki staff jongi ki de long ba kin pa yo yo ni katas te ngin hap hi kai ki kom do ban le ta kom de ban le sin le na bangi hap le catalysis ngi hap kelyang ngi hap ka drip ngi hap kelyang ngi hap thap ka kadawaya po bangi hap sei biang te ta long overly pes dos ngi hap change malak ke chikanta te na la ba ka naba mana kantang tu tabak kim juyo melin ban yu ban le long ba e te wala kataru da kajing yetre kam no ki da kajing 3 minute no ki na tim ro khat te ngilala ban long successful te hal santaring lastang ni ka dialysis
hakar weterik padeng gila bueno ya katalis ya tera stus te ka je ka kendu jongi hane ka kumhane ka por ka lang koi baka kitia kita ngim don re ni habe tich ka ti naslong yo kitia te takajing la takajing tri yu te lang jong ka team management team jong hospital kelala penyo kitia ro khoi nang te na ka ti te ka belong ba e ba Asya in between jong tu don utia bom ladu kendiat ni hap chu yu ni hap chu ban ja adjust kendiat na pasang bertit thamai tamba umlong ngim yo chu nate tinge bakla ngim masing ya happen you ban hap chu adjust na tu long long dan block just kan successful te andang la discharge the patient ha life apa attribute patient discharge te la discharge one follow up yang ha hadis tayo ni follow up yang klik patient yang bawa patient lu la di bu la yu ha kan pergi kai ulah lain bahagian